Mentang ngik maju MPSC building hala shumia Shillong hakaba kumapyai hin domine baga KSU kelawan tur shek office jo MPSC ban persya ya kajing ya kata kajing keno le thok bat kajing bamsha ha kajing pelat ya kita ki marks jongki nong ye le exams MCS ti ngadon minta ba i president jong kaseng KSU iba lambok star marngar i banyak keren bangi halor kani kajing ki tiba kindiat ni kong filaan batai balai piwan chani but kan mau min hakini kita yo pila ada banwan pila ada bandawa tiga be pelong pi pada banwan tur biang MPSC hi ka jing wan biang na lian juga seng tasngi kasin ka baar ni po ka pelau juga MPSC hari ni ibun mak ki keram na ki por man swang la ju keren sepang MPSC bag dewan don kono ka lenti ne kata polisi bamara ka jing long khut dong suban ni ong tin we ka transparent kom tung jam nilai I gitu ke di result ki diet tayo diet benai atau MCS I kadon ke jing bom smotu sotau bat ngalaman ong bat yolesi kadai ke jing baklan ke jing lek nang ro pengi melak bantep bat ko bolong exam gidan ke jing keli bakla hak bakas kan liang ke kene MPSC dumta kempala apan I pat ba ke jing keli bakla ro mi sekre result sngo hadu arsin tengok sengoba empat cukam yuk sengok kuat bahkan jia kumpini ke. Kejadian bakal yang kasih menangkong yang juga employment monitoring cell juga seng, pok jenglam samla roben lawan ban pelong kejeng yaki kebajai ini, nak yang chairman bas sekretari MPSC kelakot, kelak kubur bahkan sepen ipat bak ruat kimak sendai konstruksi kelong ba. Kamera kikularan dalami kinong lam juga seng na kamera kilarai pada kumboy bagi namla kikren bak takarat ju privasi. Kajing sengolongo kagantian takarat ju privasi ha bangi kren sepang transparan kom tung jam. Ngan suani kusang atharai ngam pimpat ju sengau kuat hang nunu ka skol ba kan permi result klem pen I kimak shit. Pem ju sengau kuat menumno kena boleh tiap kelas ne hu ban suang ba pas kan pen I kimak. PMGI kuat menunggu apa pembi result jong ke kelas 12 ne kelas 10 berkena peni kimak ba peni bob di wan banang kong na wan ba ba kunta ter. Ngasngau ba ki daw ki ba kale ka MPSC ngasngau ba ki daw ki ba ngilak ban ong kum kaseng ba ka don Asia London. Ti mentang ski pidawaro I ka jing her suki jong chairman nak ka daw thare. Ngingem kuwa ba ka MPSC kendai kata ka yeng ne ka slem ban penhun ya ki polkar parti ban penhun ni politician ban penhun ni ki ofisa sarkar ri kwa kani ka yeng bakan ai ka jing chakri kwa khot ka bosuba ka penhun ni khon samla banon no ju jing tatin ngila kren na du snem aja ka pras pangata transparency kom tung jam tang ye ka MP seri wat ke DSC level kumcu ngi kwa ba ki samla ki ba apply kam ki jam ba ka sarkar ka plat ngi kwa ba ki ba don hok ban yo ken yo ba start hok ban yo ke ban yo andai kajing keno kamdai tangnangi kaliang kaseng kajing keno kawan nagi babon ki anggal ba kajing yo kam bulsien pihak bandon ji itu ji politician pihak bandon itu ki ofisa sarkar ba pihak bandon ko bisa bantian ya sngogum bini ki ki bara pat ye ke ba ki kun samla ki don kajing atatin ke ba kharawa ki kisngi jadi helor nala hadelor kata kenongrem na kaliang kaseng ngi kwa ba kani kaying kabaju pelong ki exam repair kendon ya kalenti ke bakut busba bat ngasngoban ong bakaya kala I bat kala biang pura baya ke MPSC hapan reform hakunti ke badai lenti ke bakut lenti suba kenang ba kata jing senia bat confident joki kut samla bani kun ki exam repair kaman biang pai biang tasisi Ti mencam senam ka sarkar Meghalaya kala berna ba kan mencam senam ha kaying to par thauan u menti rong ba ka jelau lo ong ba kin yele ban rai ka reform sa ka MPSC henry hadu menta ki pala ban de kamta tarai ne ki daw ba shimpor sarkar ban de kani ki daw ka tarai
kas sorkar ikan tip khambha bakan haban juba nama rengi lendu ka santrik cukunai april snem arja khaprang de ajimut ngilah krendu spang geni ki grup BC ba kedim du aweno wat ka personal terbi like grup A seneng kibadi ki rang officer terter yang haban dan ter personal bi de bentan khmat chong kamera kumbolong MPC de blok khut transparent andai ya kataru angi keren nang ni ka kani ka khniat sarkar khniat sini tiki dau tan rai ki ba sora kamla pan bej dengan sarai ka sarkar kan tip khamba hai nalik nang jo ka seng ngin man thaj ngin yai keren na ka por support ngin yai pendon kam baro ki option kat kilat ti bangila ya ka bangi kwa ba ka jing thungkam thungjam hapo jong jala office of fair klib long khut pat subah Terima kasih Vi Ong Piwan Piwan banyak turbiang bandawai katakan Jing Yasuki Jong Chairman. Di lada ke sorkar lani ke MPSC kadang le bam yo snow ke eka sinjam ke Jong Pi pedang ni. Ki bon kilat kilenti bangin patla ai ban batai lupa andai kini ke jing ya lenti kalong ba ngen ya peteng na kapor bat entakasi ngen song ni ngi kwa ban yo snow bat ngi up ba hatu ke MPSC chairman kilat an em ban jubab hal nanti kebedai nanti basai jadi kimat jeng dawa jom. Kumtu pila yo sngo ya kajing kren jong president jong Kakasi Students Union iba Lombok Star marngar iba thu shai halor ka rai jong KSU ban tur syakrang ban yale ban yo ya kata ka jubab ka baki hun na ke MPSC halor ka jing pelat ya kata ki marks jong ke examination jong baro ki candidate sa ka examination MCS but ngin yepet nang ni khamat hatu ke MPSC kan pandemi lani kan man ra da ki we pekilat ban khot ya kren ya ki nong ya lam jong ka KSU ban thau pa da ki bekilat kumlu ban penbet ya kan ka jing e Yang ini abad ni, Forefront Media ngadi iban kintil mari kublai ke pojong pi baro.